angka de perlu sampai kami berkaitan loko nabita. Maka dia tu nabita pak, ia lenne mati hak aku pong Allah Ta'ala wa di pasalama mana. Makanya sujud tu nabita mengilau, sujud kalau na pong Allah Ta'ala. Ya tu nak kada nambah pong Allah Ta'ala. Irfa ra'saka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia ko tumeta masuro ka pak dua mitu lalan na pamasi misi bersyafaat. Ya ko pamasi hak na po Allah Ta'ala. Di ka misang imakada ke gayar. Ke ka sampajangi ka jiti masih puasa gaya masih dinirisang. Makanya ka wanita BTS asumadak kami na pino ni jamita masuro ka hak na po Allah Ta'ala or hak prerogatif. Iya. Tapi yang kaya sa syafaat, ya ko syafaat manasah. As-salawa ki kasiratu ko ni Jumat janji ki syafaat. Apala inna ataina sering membaca surah Al-Kautsar, itu juga jalur syafaat. Yang ketiga, raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ya? Ya? Tabaca ya robo, abaca kapitu ko pura ki masapaja ko detu le kataluna. Raditu billahi rabba. Makanya aku ya katani aroy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Iya tunas nabita nigi baca ya pak dongange lai warungangi hawa poluk pilalan na suruga langsung tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan alena tomelebita Bapak Lurah dalam hal ini mewakili Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Ibu Camat, ya, yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para azatis dan azatiza, wabil khusus alena Gorota Bapak Al-Ustaz Kamaluddin SH MH, dan juga yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, ya. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran masjid, yang ada di belakang masjid, yang ada di jalanan, dan yang ada di bawah rumah. Karena ada yang di bawah tidak punya tempat kebagian. Alhamdulillah kita bersyukur. Syukur ki maraja nasabah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana ya rama merakae dengan satu di acara ia ko spandu maka dari maulid ia ko ia maka dama maulud karena ia ko maulid pak watuna ya ko makadaki peringatan maulid Nabi berarti peringati waktu jajinna Nabi. Ya ko makadaki peringatan maulud Nabi berarti iperingati kehadiran Nabi. Alena iperingati tanya waktu jajinna. Makanya ti di ogi emang maulud tasitau
denah kada bulan Rabiul Awal ya kong ka acara nama patato borak. Orang tua kita dulu nasabak memang maulud bukan maulid. Maka kami itu maulud, dia itu nak kena kala tahu riolo mauli. Jangan kata makanya beliau tu baru mak berasanji karena maulud. Letek bola baru mak berasanji. Paya tu ko beliau tu baru dia tu nak ko boleh mak berasanji suruh pu imam menre oko otoy. Foto pance imat tanre. Loko lekat nama ko mak berasanji. Magai angka hak desa napake tau pandrita iya naro napalabangan loko masyarakat iya naro napake napanandungan ni makalay na bitak buhari muslimin de na suku tepat nasi desa lang nareko de na yasa ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya semua betul kan nero maka dia kong kaagaga lebih mupuji na iya de pa na suku tepat nabita makala jadi ya komalyo to de na melo pake ko de na pura mak berasanji nasabak na yakini maka dia ko pake na dewa berasanji pada ko upojo to ko na nabita tapi aku mak berasanji ka jolo upak dupai maka dalam diupoji binabita na ya otoko makitu iya ko mali bola atau mak bola baru de na melo monroi mak bani na reko de na pamulai berasanji bahkan madar yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampaliman ajumah itu dia pernah baca magai mitau ikonan ri anak na dia pernah pura isalawat itu kuncinya jadi ya tu tahu letek bola baru nak berasanji botin paru nak berasanji tu dak botin yesue wanina yoli pu imam berasanji tu padahal tau mata ko tu dak botin botin paru melo ni si depe baine na ni pak do jasi magai pasang lebih mu puji kamai bainemu nanya na bitta jajak berasanji ko jolo napa si depe baine rakai atu tu itu kuncinya kita paham ya Pak Mega tu tahu pasal berasanji Mega tu maka da bid'ah angka tu tahu dia nam maulu angka iya ro tahu dia nam maulu pa tahu mi tahu tamaranaka ya nanti ya ampai marepa upau maka dia ko maki buaki acara maulid aki buaki lis sumbangan panitia aki buaki lis sumbang nasaba ajak kami ro tahu dia nam maulu angka sumbangan nako masigi na de na melo ko pati di na maulu kibuaki sumbangan lis mauli pandrita tannya nabi tak tahu pandrita makada man asdaqa dirhanan faqada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah nani gini kita masjidat kana musik dini 1 dirham ya kui di 10 sabu faqada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi dibacakannya sejarah Rasulullah la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah iaitu tahu dena salailin obatungan dena mate ko dena masih pengalata kecuali dalam keadaan dirahmati magai nasaba ia tu waram parangi ipakewe pabu pasidakai situngan na barakat na tu tanya lokui di bawang ia malah dak lokui bijak-bijak malak dah tulok ku bija-bija makanya tu tahu magala masih dekat titai wijanna makurat tu wijanna lau salah namo maka kanjak na tepat na ambok na namo ustaz ambok na ko makunri masekke imas sumba masekke masih dekat na satu pandete titai wijanna madari tu makurang macuri makanya maka dia tahu pandete usahakan ni mas besar ko masih dekat supaya mak barakah iloko bijam-bijam ya kong kata mutta namo wai putih mitalem barakah na ya tu loko bijam-bijam itu barakah na pasidakah makanya tu kita dari timur yaitu di poloko siden reng penrange ia nang kata loko bola inak makaleliangi ko den yaki buara wai palla makaleliangi ko watuan rena deni pandre angka kampung itamai pak nasuro tamun natuda na tamang mandre
Satu datudang ni jolok meki di tamu mandre. Iya. Iya. Ya kidi ogi din rule perpawi makoro. Makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya. Iya, alhamdulillah. Makome mati tu ogi dua tu nak panasang alena berhasil. Nomor sidi ya ko haji bainena. Nomor dua bangun masjid atau bangun sekolah. Iya. Iya nang kana masigi na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masigi haji ni bainena nasan ni alena berhasil. Karena sudah ada monumental, bangunan monumental. Iya. Yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi napanya tu barakat na katoma bangun masigi angka bolo ko suruga. Namo din na sampajang. Iya. Iya, namo din na sampajang. Nabita makada mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigo kolino karena po ano kilala na suruga. Namo din na sampajang. Demi na tama. Aji jolo tamario. Kamak kadami nabita ibangungang istana. Iyaki buarangi onrongo ko suruga. Denak kada nabita tami suruga. Iya. Ya to situ sampajange goncin na suruga. Goncin na sinin na decenye. Jadi nang katau aga-aga menurus na makura-kura leje suruh pakanjaki sampajan na. Kasi pakanjaki sampajange. Mapamulay bacaan ni pakanjaki. Garakan ni pakanjaki. Peringaran ni pakanjaki. Ya muro. Talbi ita pakanjaki ko masampajang. Apa dito tu ga tau sukusi sa ko masampajang. Ang kana pakanjaki peringaran na lapak mo itu matuk. Pa iya kong katau masampajang na kala din ang kanalisi peringarako. Iya ko tau mainga jamo ta matapak kecuali tau marena. Pa din ito na mainga. Tata. Ipakanjaki peringaran niya lupay kada siyan rakan ni. Makotiha. Denule suku Yan tu ampay makanja ko to mabirejama, pasi paringarangi ki. Yan ko to masampaja cadi di makana. Telu ni gajero, dua diga. Ya ko to bakita nga makale telu bawan ni. Padahal dia na wedding, ya ko makiro tinggalkan keraguan makalaki telu ni garo, dua garo atau telu. Lari lako ki dua. Nasaba yang jelasnya dua, cuma yang ragu ini tiga. Jadi lari lako ki dua. Tinggalkan yang meragukan. Aja takkan akal lumawan de rewa loko ki dua pada ko makalaki rusak ka jero jenek ku atau de akalaki de karena yang yakin adalah ada wudu ia mak gare-gare we rusak ga atau de jero de na manasa ia mi ko makalaki pura ga jero mak jenek atau de ambil tidak karena dasarnya tidak ada wudu tabahan nih mako tu pada kemakanan pura dah gaji rumah sampayang atau depa de itu aja tak kalah pura bawa ni deh tidak itu kunci apa angkat tu pak nak lupa sampajan iya angkat maret pelak deh ko jam-jamang tapi dia tu agak tahu pin ramah ko dia agak sana kampung lengah iya dia agak tahu lengah ko tahu lengah dia raji mana mas sampajan iya insyaallah iya. Kemudian mamaulu ki asanna jadi tomelo makka aganna naro nabita mi acuri ia kocaran nabita mak bicara dia nang kana makassar tidak pernah menghina ia ko kasih sayang nabita makomani. Oh nabita makai gaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matana untuk umat na. Mare pau talungas sumi berturut-turut nabita lo matarawi. Na papapi sa wiyolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawih na segang kuliah ngi matarawi puru di mapuasa. Sak ni dapat 7 sunnah na salah waji. Pangkatau mako tu Pak moto masa baca tahajud mapamuli tete 2. Latu tete apa matinro tete pitu meninoto. Na sampai subuh. Ya tahu make itu pada ko nabalu ihelen, nalabalu imotoro na naling ihelen. Iya. Nanda
Jadi usaha kangi agana nabi tamita curi. Deto aja mo na may galada. Ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tau neo si salah nabi ta. Tauwe mi komelo isi salah. Ya kokoni nabi ta de. Layan mi cuy nabi ta. De na masusah. Iya. De na masusah. Jadi aja mo to si di takororo. Betungan aja mo na yaro tolak layan mi cuy ki di sisa gaya wata. Iya to. Yo pun Nabi tanasaba. Nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina, tapi ujiannya besar. Yo pun di betungan neko na pauja kita tilodongan misalama. Iwala ide cina dia sang ihsan. Ia ko macai itel koridi iwala ide cina. Masekke itawe abasaki. Na pauja kita tilodongan salama. Nama kada tau pandete melo gota masuruga masagena lalang yang mola ta masuruga ya dahulu na jannata salam. Demo antri pada kalau ki pasalangan ade na sopasa. Maka tulo pasalangan ade na sopasa. Namo me kilari. Namo me sangi kasoro de na pangalah. Yo poko sopasa ure jipaga. Antri yo poko de na sopasa de na to antri. Jadi meki kata masuruga de antri. Telu mo wala ide cita mapeja el koridi. Yang kedua oto ki makasiwari batu mana tiloro teh sampai tahajud. Nomor telua wajarang indra na tau makin ranya jata kodangi. Bali bolata macicil motor ini palepai. Iya. Tulemo. Oh, antri memang ni. Iya. Sisak butau dale kong kamu lek jamai cidi. Iya nanti ya, sang iya kumabasay tayo na tumabasa to mapasiwala de cemi asanna. Iya ko masekke ite na tumabasa maki buade cini asanna. Iya ko na paujaki ite ni paujato ipasiwala. Tapi nareko ipaujaki tawe na payelodong salama iya ki bua ide cini asanna. Iya naro ihsan. Iya. Tulemo masekke bali bolata basa ki idi. Yo ko idi tumakada ito siya kaparangan. Si selemo jil la yolo. Ang kamato tumato nangka itu denakor nasaba iya ko tulle maki buat decenge itulah orang yang terbaik ini asang ihsan yaitu makna seleng tahu matapa buana takwa ya sina ihsan makanya itu tahu mapuase tahu matapa ioli tujuannya lari ke takwa. Jadi ya kumapuasa itu teh mendek ko takwa nama tu. Jadi itu tahu mapuasa takwa hasilnya. Magai namun kanan rep kuliman na ko de panabatay de na timpu. Namun poto ang kanan resi timpu o ko panewe ko bani teh na papisaw. De na melo patamay namo mani si timpu karena dia yakin ya ko tamay ya rusak puasa ko. Ya ko natajang ibuka puasa nakatani esbuay nakatani bepek tuli natajak bangi matan ne gan rusuk bawa na naci di menito menne de na melo makka de na de na dapi mesa ibatal ya ko iya napake pak balu ko lang nga pak balu balewe pak balu gol kasi makka de ko de na ganna siliter de na tarime po Allah taala barakan ya ko mak balu balay nalanggay palanggan magay Mereka kepala enggak kuat. Jauhnya. Magai je ni langga. Meloki komega ini tatawe. Berarti makalasiat keletak. Madosa gitu. Atimbak bawan nih. Iya, aja. Takala siyang itawe, si batu warra ko warra, si batu, isappa mato ko surimon rito untuk magpasilolongan. Di pabulugol kasi ako makalachi siliter na nagana siliter. Ya komeki salama akalaban ni si buku. Maji tamay masusa. Iya. Di bapak ibu-ibu kalau ki malebale tapudangi pak balu balik siya gali na balik talolo palangga. Iya. Iya.
Iya nang kana akal siang kita pa. Denule ma dece pakalinong. Iya, setiap hari ada niat. Iya, denule ma dece ati mapatang. Harang itu harang. Nasaba asile ikala siya tahu ya. Iya. Namo patimbak gaba makoto tu. Iya. Patu patimbangnya madar ya kedua na buang cicang ko da cinge cicang ko timunna. Iya, biasa. Ya nakurangannya mana ko da cinge sisa nan timbang. 10.5 na jalo, 10 pa na tapo. Jadi nabuang nyo ko da cinge na buto ko timunna. Iya, tapi dito ko kopin ramah korodi. Kalau menemuki mamaulu to, meki macuri ampe mericin na bita. Ya ko persoalan ibadah, oi sila daki. Pak nabita dia natinro na masyang. Matan na minta tutup. Kalau lebih liu nabita na baca pasurah Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk, surah Yasin. Iro na baca nabita. Siya aga di tabaca ko meki mti ko loki liu. Ha? Kul. Kotome matinro jeneki jolo tapasuku ijeneta. Pura yaro liuni pada liu na batina nabita liu. Iya. Kemudian ibaca ni bismika Allahumma ahya wa amut. Napa ibaca Fatihah kul Allahu katalu kul surat bil falaq kul surat minas saya kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sapungu ko takalele. Itu sunnah namanya mandi ayat. Iya. Biasa tung katau matinro moto tapaboro timun na. Nah sekarang pun nakaci bere-bere de tau de nasapung iya tu ayat ko takalena. Mau meki jokai pakai itu iya tu. Iya. Insyaallah kalau nampak berakai ko Allah Taala tu selamat. Iya dipakai. Detonya micui. Iya berungan mi kada. Nah, napa ya sapung ko takalena mandi ayat tasan. Tapi itu kata mematinro Fatihah. Kulallahu kata Fatihah kapa, kulallahu kata lu, kalau surat bil falaq, kalau surat bin nas. Kemudian alif lam mim sampai humum muflihun apa ya kursi, apa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah, apa la ilaha illallah kasiratu. Subhanallah talupul alhamdulillah talupul Allahu akbar talupul. Magai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu. Supaya pada kemakanan melaksanakan ibadah umrah 1 kali sebelum kita tidur. Kemudian dibaca al-hakumut takasur akacicam sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang dibaca subhanallah taluplotal alhamdulillah taluplotal Allahu akbar taluplopat di mana tu takoen ada kotomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Itu barakat ni baca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan manang ya lele. Tidak capek-capek. Dia nama dia lele kotomoto. Kemudian kamu apa? Tapi dia tu lek baca manang ini. Iya kau dia baca manang kita baca tu ni kinro gang kata baca na tamatinro supaya masih kiri ki gang langsung tak diperingaran. Tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Agak baca na. Ya na ba'dama amatana wa ilaihi dina apa lagi? Wah. Ibaca yero magai to syukur kotomoto. Meka taneki babu. Kode magi mega tau dia na baca ro komoto. Alhamdulillah ba'dama amatana. Oh ya na walai kana su. Magi na dia na baca tau nasaba dene sangi syukur meka taneki. Ya ko walengi di 30 miliar kira-kira syukur ki. Walengi di 30 miliar syukur ki kira-kira. Kung meki matinro na lengi tadi 30 miliar. Syukur ki. Tapi yang kasarana dia na toto. Apa makala aja na. Berarti ya ini lain na moto naiya di 30 miliar. Gitu ya. Jadi kene melo ipasisele ia tu di 30 miliar si bako tomatin roden atau moto deta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya kita baca ya.
Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan na terima kasih banyak buat taparewa kang atutu ngakuri waktu puraku tapamade. Nah, itu kuncinya. Jadi namo tu tinroy baraka lo potong. Iya nak kede pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Iya tu cakaru dua. Papedale na lengi ko Allah Taala sebagai isyarat tanda-tanda. Jadi na tu cakaru du lo ni sapaon roto matinro. Maga pakai nade cakaru du. Matangang mapalario to nagandeng atau mamotor pangoje nagandeng kita pamatinro mawang. Diga sa cakaru du. Maga ni. Maptangangi mapalari dompet tapabatin rumawang. Digaya sa cakarudu, yaitu cakarudu isyarat tanda-tanda nelo matinro, makanya istirahat ko cakarudu ki. Jadinya cairi matay. Pak katupak balu na cairi mata na sembanang kan malako mata patinron. Awe, alengi hakna. Iya. Pajabae mala di makoro Pak Lurah di. Oko kantoro itu 5 ngali-ngali makramanan kemana mata mako tu 5 matinro. Karena melaksanakan tugas. Iya. Jadi itu persitungan apa? De itu tahu yasat tahu sogi, tahu de inases saya alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Iya. Jadi apa yang madani kak tu mangi cawa-cawa mitai angkani pajabae mak dojo ko hotel 5 ngaso 5 pen 5 pikir peko carane to kasia-sia na paja kasia-sia. Angkai to kasia-sia mapelo okon. Desi sa kasusana. Makan dago ko belum lagi tu limi cawa ke ditai mak doja pikiri kipe ko carana na paja sa kasia-sia. Angkai to kasia-sia maka tanapa kehidupan. Kakala begitu. Iya. Itu ampai aja nata we taala ukuran aleta tapatanang. Itay-tay mangoto aja ta po kada ya nyama payano. Idi itu bah kada. Masak ya dia mapat diulir pangoto. Dia panalepa cicilan no to. Tuliman nawan apa tu kaya agak sial lihat kemajara cicilan. Iya. Makanya kata aku dapat telu dapat pitu, mero dapat pitu, dapat telu. Maka dia latin relatundrung ya ko ganna idimu maliam motor, sapeda na muli. Buat kau ko mas sapeda de gamak dotorokang. Yo pwede ganna ya motor to bacicil auto. Bakka linrona. Namo tu dah milakin, hei motor ko tu, joko ko siya, pasapadale, ang kacicilang, imili wajah he. Iya. Maka na gitu pak, maka dito mata tariolo, lebih ramui na lalungnya, sujangan na yan na lalungnya tanggal lah. Ya ko sujangan, palalir to lari menre bola tenan, ya ko tanggal lah, dia na may matinro matay. Pura si makamaja tanggal si dita aja sih. Dua ngasomit tenang itu ko pura si bapak diulu sih kamu kayak kemajarang ulap pem ini ka masesa ini mato dito kago ko di angka mudah-mudahan yang kayak hadir oke masih zaman lepa inrana berarti mega inrana maraja sakdan nama kami aja natasaka Kemudian maka kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah makuye kegi tonroi matinulu rajing iya naro tapan nanunga bu pak iya di to lima duha duha ki materu nasaba iya tu tau mak duha surga mato capana iya di moto matahaju tapan nanungan itu tahajud tak iya na tu tapan nanungan namu upatan kami kota waktu 5 tahajud moki benih iya ko pe do tu le mak duha tahajud mi bawang ya mana rujuk tahajud tapan nanungan ina tu nak nabi ta amal na puji pong Allah taala ya mana nanungan wa in qalla namu cek de iya di to 5 ngaji to ni hama teru pokok na makan dia ule moto matahajud sas itu 5 puasa sunnah senin kamis sede baca ngaji to no ya to na tu aja musalaiwi engkau mato capak na tu surga. Semua ibadah yang diajarkan oleh Nabi, ya kong kata jama masalah sidinna, ya sang matoki makaci oko nabita. Ya tak duha na makaci ni to ko nabita. Agar Nabi tia cori mengikuti Nabi solat duha. Ya ko matahajud ni tak curi ni nabita tu. Ya ko masidakkan ni tak curi ni nabita tu. Walaupun memang dia gak tahu mulai pas suku.
Dia kagak tahu makan mak tahajud tu mak duha tu mak besar tu dia kagak tahu ni masih salah. Oh dia kagak. Angka tahu rajin lo mak bereja mak dia kan beli bulanan ni masih cocok. Rapat songkok nama loi bidak nama galak mesa itanana tahu. Tapi dia tu kok penrak dia kagak. Hah? Iya. Iya pasang ikegi ton rima nanungang ah. Iya. Iya ku ya roma lapa ya ti ya tona ro atita tolita jaga supaya aja nama susah. Iya. Ya jinaro apa suruh ka menamo tu capakna. Iya le mak bereja mak matinu lo ni mak bereja mak. Ya mi ko makadaki ke ga amala kami nama kasih ustaz. Iya amala kami nama kasih ke kami la marji tajama. Ke kami nama marji. Iya di tahu seke. Amala kami nama kasih membesar. Iya. Pak iya membesar apa aja nama seke. Iya. Iya dia mungkin amala kami nama kasih mak bereja solat berjamaah. Ya ku imam na sabak jama-jama na memang. Iya kenapa bereja tahu marji mak bereja mak pak galunge. Matangangi mak pelari dompet. Na tanpa masalah watai papi sawi na tolo itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya. Iya dipacai-cai renge. Amala kami nama kasih. Jangan marah. Iya itu bawa. Iya itu ampai kong ka sahabat makutana kada kega amala kami nama kasih makai nabi ta salat pada waktunya. Apa ni senabi te maka nabi piaji asar na sampai jalur je tahu. Iya, jadi kalau kira. Iya. Polisi si deke ka amala kami nama kasih makai nabi ta maksudnya perbaiki akhlakmu kepada istrimu dapat ni senabi ta kada tuli dapat terdi bayi neneng. Iya, jadi tasapa ni kada kega kami nama raji tajamai. Iya lalu tarubah, itulah amal yang terbaik. Iya. Apa kami tahu Pak ya ku suruh mah puasa pokok na jam mana? Puasa Senin Kamis na jam, puasa Putih na jam, pokok na jam mana? Tapi itu ku suruh masumba tapasoro. Deka. Sisa gaga pangeloran na. Nasa ngidi lagi dia naganda masya nang kay kumiyalig. Deka. Ang kataw ko sumbang, dia na mate. Iya, nasu pokok na alih. Iya. Pa itu sumbangannya 5 rupa. Sumbangan kami na Mariawa yaling ite na painoko atau inoko ina payaling pada mo yato. Dito nang katakori di. Karena tamilaw di lasikolangi. Kamu ala man ka man makona na pak balancana. Oh aja. Iya, ang katamilaw sumbangan. Iko si. Iko mo jeng wani wita. Manang ka man taw mako di ka ngingina milaw iya. DJ nasam magalak mo ko DJ mo kasiasi magalak makareso makutu mo kadi mo dia gunanya itu karena fungsi sedekah itu 2. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah 2 mi ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua ipariorenu pada tarupa tahu na iya ko talingin apa tanoko atau tanoko inapa tali patu 2 itu silaturahmi terputus masuk satu ni papinadina. Jadi kegunaan. Ya sek nanya rosa ada karya. Oh melo yacang. Amba upa. Ini si tina sumbang aku hari makan karena Allah 500.000. Apa masih seliu makan karena Allah. Makan misal dek. Iya itu. Iya. Tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala. Tanya pahala pasidekah. Pahala menggembirakan orang. Narik sedekah itu wena Mario Marano yaling agaga angka apalatta tanya pala pasidaka apalam mi parioran nu umat na nabita. Yan itu ampe kong kagaga ya bere makade gamay lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Iya. De nasukku tu si dia dapat natay na repositongan na de nak biringi makanjay. Jadi kong kagaga biring aja ni majay. Mimau wibe para sa mawari-wari ya nan remote ko yan bawanir ya. Di na ko. Aja ya tisang makan masalah-salah aja tak biring. Iya, saha kangi na makanja. Apa iya tu pasti dakai puraya dari ko makanja ipa mancaji baraka ya tu. Iya. Ya tu ampai to matot tario lo mabela tu lasai na sabak magala silele kong kaga kaman nasubale na pati ko bali bolana. Napa anak na nasuro bawe na. Malunra tu nan reta we pak puran ini lo doang malaikat. Mabila toki pole lasai na sabak puran ini lo doang mereka ya riasang andre mak baraka. Yo po makoko ade na nitila ko bali bola mataru mita magulu kase. Melibale talu 2 tamu gulu kase si dina nasu macelak mata na ko gulu kase di nasu.
manca jesa korode nasu padahal ke beli bola naman repecok ladang. Iya, itu. Bepa makoto kumana mari gulu kasih. Nah semakan ya anda kumacaki padahal mun romo nitiki wede na pasu padahal ke beli bola na denan bepa. Itu tanran apa? Ya komeki mi tay datun na tau seke nang kamakun rei 2 gulu kaso ku bolana. Datun na tau seke ya. Dito gago ko. Aja mo ta mangaku. Iya. Sakang ya beseki. Iya. Kong kagaga supaya mabela pole lasa. Iya. Itu ampai maka to pandita. Ya kong kagaga na bawa ko tay na mo malasa ko Andre na mo cek de mi mo Andre. Ya kamatu na mabaraka manci Pak Bora. Iya. Itu ya upak golong apa? Ya komeki manre dagi mitau ko bembe de tanre moy. Tapi bacanya salawat. Tali rojo bembe baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pudangi. Bembe pulo ko nuru Muhammad ipancaji. Pulo ko matoka nuru Muhammad ipancaji. Tamo ko diwatak kaliku musiruntu nurna nabita mo caji Pak Bora. Wala ko baraka. Napa taala napa timau bacanya salawat napa yemma bauna napa yan rekasarana. Ina tunasa to padita yolo maka da alay Pak Bora. Yo pwede na paimita bembe ta pacagiri na kolesterol. Awe di panan rena. Itu kuncinya. Iya. Tapala nito? Depa. Iya. Kemudian maka kau nak sembarang iya kumak duha ite tanduk tunduk itu duha. Yang itu ko duha duan rakam makanja pamulana. Pas tama duha ya duha memang duan rakam. Pengupuna ayat kursi ke-10 rakaat pertama, qul huwallahu ke-10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Maka Nabi tani gini kita umat duhari pamula watu nang yanala pengupu rakaat pertama ayat kursi ke-10, rakaat kedua qul huwallahu ke-10. Pasti itu to ya masih kupong Allah Taala. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Biasa mau tajamir. Maka dia tahu pandrita namoci cemi mujama seumur hidup yang penting pure mujama. Duha di awal. Ya matu ko tate 10 tajaman ni narakana manci awabinya sana. Pada ko to masam paja sunna 10 2 tahun itana. Ya dampeng ngidosa 50 tahun itana. Yang kedua waktu awabin itu palawangan na mengerigi isai anna torakan ko tu. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan. Itu cahaya nama tanah saya pabuka ni kasih ko tate 10. Maka di situ dikerjakan 6 rakaat. Salat awabin ipungsinna. Yero agama makna itu awabin orang kembali. Nah sabak pole makareso meta purana masam paja subuh. Melaku makareso meta palawang ngapak loro itu melo anak jam. Anak jam pertama lebih bahkan 7 jam. Makanya rewel kortate 10 masam paja. Makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kong kataw masam paja ngukuron narakana maka dia nabi tapadai ku masam paja sunnah 12 tahun ngetana. Ya dampeng ngidosana 50 tahun ngetana. Makanya kamaka da sampaja sunnah toba. Biasa mo tajame rodi. Biasa mo. Ya kuda itu lero sampaja sunnah. Kan duha kang dua. Pak Burotu kudon rakangnya. Maka dia Nabi tasinin na letok na watak kalimu pas sedekah ko Allah Taala. Itu hanya hak pakai pinjaman. Maka sedekahi itu dengan 2 rakaat salat sunat di waktu pagi. Jadi aku caki mengilu-ngilu tu tak duhaki. Karena pasti isi dakai watak kalewi. Itu ya punai na pinra mana itu ko Allah Taala itu ampai ya tengi rubah Pak. Nah tengi rubah buang ajak terubah. Ya ro anita ko malempu ipakon ya. Ya komeki ko mompa-ompa tali bani cila tatari cila tatambah ini aja tapalete ila yase pada tikungan ngetamo ko makun rayeto mi upoda pada to nang kauruntu arwa ni mapalete aning dito ka ko asa diga gustas iya dena waddi bu na pinra kami po Allah Taala ipake ni tane di punna. Jadi aku anu yinrang aja terubai. Iya.
ko tinrangi oto na tawe oto Fortuner na aja tatolay ka chespion motor aja. Iya. Makanya itu alis boleh diperindah tapi tidak boleh dirubah. Tapahan nih. Iya. Isi taci di mangolo saliwa ci di laulalang katollau bandreng. Yale ni kawat nama kanjak lempu na dia mereka angka pelabay. Iya. Ulua pakoy ni ro aja ni rubah. Dia wading. Iya. Ingat penya macam akun rewi tanabalo ina matandre. Iya. Bulu mata isambu mapamulay antibali gang ka anti tornado ka manam. Iya. Tapi deto nako to penrangnya deh. Di gaga din ako. Iya. Syukuri pemberian Allah. Aja nasabak macam itu pun Allah Ta'ala pirubay Pak Birena. Jadi kita syukuru kini. Iya. Makanya ni tuan nita, makome matong itu si kanangan. Apa linro macika, pilih maponco, sadang cima, ingat penya, mata malempu, makanya andingi palempu. Iya, maka itu. Iya pwede, ite pelengin dia, menre anina, menacuri. Iya rotai arak, matanri na katurunan arak, malebak linro na lonjo muka na. Mompak bulu matan na, jadi koleko, menre si coco. Yo pidi linro macika ipenre pada sampak boro motor tasi. Ida modele nah. Tepahan ya? Kemudian eko maduhai ya ko pak dena kasiasi nama tenasa nabi tidak akan pakir. Jadi ya kong katau melo sogi na duan rakami duhana pajain. Dena dapi ya papa. Ya kome kita masuruga narakana. Puang Allah Ta'ala janji ya diskusi. Siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi masuk ke dalam surga melalui babu duha. Angka pintun na suruga yasa duha ya rotola matu. Nah, nyampe maka dak namo tu pak duha yang kato surugana. Namo tu masih dakai kato surugana. Pada nak sidakai ria. Ya sek na ria sedekah aga, sedekah ikhlas. Ya ikhlasnya talun rupa. Biasa ni masumba tau eta suruh lo malah sumbang. Dia penang kadi kata milo sumbang atali bami goncing onro di takadang ke goncing lo no malo kor. Dia penang ka maka memang mitau ki maka lagi ako nalaman ang dia kan. Iya. Berarti dia patut tawakal to. Ya ko maki to palit tarubay. Ya kalau ki masigi taparikantong idita patamaman di siratu di 50 di 20. Ya ko lalu celengangi akapat jenni aja titai. Tagas tangi 1 lembar atau 2 lembar napa tapatama aja takapesek kali di siratu malangoy. Tajapu bani sambara tajapu aja tidak tapatama ko celengang. Wong Allah Ta'ala makada. Nigi atakku malenga dena bilang nga nalenga de to bilang nu parewa kami. Nah, itu makanya. Biasa ni masumba makor. Yo pokapangi di maloli sulima kata di sirat surupe matap. Itu gaga. Kemudian dia sek na yarong kamu pa. Aga edetis sangi makalani kata kasidakai. De tonis sangi makalani kasidakai. Isapaki pesantren paka pala aku pendra. Tongkas ke aku pare-pare atau di mana saja. Pesantren paka pala kurat telepon ustasna. Maka dan kagak tu pak kiai anak yatim piatu atau anak fakir miskin. Masih kol kadangkah tadi siaga pak kemajana si ulang. Maka lebaran na 500 sabu atau 700 sabu. Tapodan ni aja mo tapodang asal nero nana aja to tapasiruntuk ka. Aja to nati sangya sakko. Melo ka wajaran ni pakkamajana ulang-ulang na. Aja talokor pesantren transfer bawan. Ya jadi nang katis sangi makadani ka ta sidakai. Iro nana bantu de to ni sangi makadani ka bantu. Selesai matu hafalanna siruntuk ke kepala wangang dia nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya anak betul nama sekolah. Dek tonis sangi maka dai dibantu. Ia naro taunasa nabita dia nalo pada masa. Napai malalan dijemput ipendre opo ila rafiqil a'la dari situ masuk ke surga. Apa onro de non rilau nomor si di de ditimbang ngamalakna dek tonolo si pulu ngoko pada masar. Dek to naholoi mizanullah, dek to nolai letengi siratal mustaqim.
Apa iya ku irisang tau isumbange madari masuk sakit. Hidup pakai nasi. Dia tu minta dicek ke tanya iya. Kalau aku berhasil ni tena sohai, minta ni. Gara-gara iya ni tu nama dicek, minta gara. Atau nak pakai rekere ni, pura ni bantu tapi dia nak jampangi kina salah benjok nak tahu dia tahu ni sama terima kasih. Iya mau pada cek ni biasa nak dia nak ngerangi pape dia cek gitu ni gara. Yo pokok dia ni risa dia tahu ni sangi tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Ia miko ia tu mapasi pulungan nak ia tinggal apa ia ngampal lo napa isoting ia balender mau pa ia. Daripada langsung Saha kanginan kamalat tamakoro Pak Bua. Ia kong kalasa kanaki, na kanaki kanker angkat tangan ni dokter roe. Asam paja sunnah di duan rakang tapangolo. Pun angka pasidaka ku makoloko atamu. De tu ga gamis sangi dinai di po nanya. Wilawi baraka nanya Pak disanya kue tapasawa nga ialah sakue. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kode naga pakurala. Ia ku ia tu maka dia tanpa nama 10.000 medo ipake bertawassul deh tak pengalangan. Iya Pak me kata apa-apa. Sumbangan ngasana na tepu. Ia ko 10 sa bosan na pong Allah Taala. Nasa karena Allah 10.000. Ia ko 500 sa bosan na. Maka di pong Allah Taala wi asak ko na balo ko cek deh na bere. Itu tapi dia tu kata pen ramah korodi. Mestinya tak pasti selei. Ya ko 500 sabu kadani karena Allah. Ya ko 5 buat tetap pun. Itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu. Bersedekah sedikit menyebut nama Allah, ketika bersedekah banyak namanya yang disebut. Berarti itu riya sebenarnya. Jadi iya. Kemudian upasang yo nahe kita pakanjaki saparang ilalang ngiro makurangin ola tane ngiro tola supaya dia tak antari ya ko dia tulis salawat itu na tapakanjaki baca minimal 1000 dalam sehari sisabu kada kena salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku bu hari muslim iya na salawat kami na makanja na sa nabi langsung makada abak makutani sahabat kada kega salawat kami na suku ya Rasulullah makin nabi ta Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapalak miro iya ko malampe iya ro tali maponco icede kega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ya ko malampe mopi tapulupi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad ya ko malampe mopi angko pa maponco sallallahu ala Muhammad ya ko malampe mopi mate bawan dia nagaga mapunco na iya maniro salawat Jibril asanna iya nama kanja ibaca sallallahu alaihi wasallam baca ke sisab bu seso tapi aja tapaki milodong sisab bu ko misalnya soye esok Salasa tabaca imatu sisab bu baca sisab bu nanti malam Jumat baru kita sholat sunnah hajat 2 rakaat napa tabaca ke sisab bu napaki milodong jadi si minggu ibaca wani Jumapi ni paki milodong. Angka bola mi balu cia tarala tapaki itu. Angka bola ibangun na cia tambah pembangunan na tapaki itu. Angka hal-hal maksud satoloy tapaki. Tapi aja nanya roti ngerang. Neki mak belu bola toli bola di ngerang lah sallallahu alaihi wasallam. Aja Nabi tapuang Allah Ta'ala tingerang. Tapi pura pimatu tilawi baraka na yaro supaya bisa. Begitu. Tapi si semi yonri min lodong. Wani Jumami. Wani Sabtu, wani Ahad, wani sini, wani Salasa. Baca bami si Sabtu.
Wening Jumapi nato masam paja sunnah haja napa tu milodong itu beraka. Ya kong kagagami balu na cia tarala tapake. Namo nak darah ko cia laku ya mato ti baca. Janda melo malakai ko melo mopi. Iya. Surah. Lagi bu. Sallallahu ala Muhammad maponco ni salawat Jibril asanna. Iya. Sebab itu Nabi teh salawat kini mas sebelum ipancaji secara utuh. Yang riasa salawat Jibril. Kemudian angka de perlu sampai kami berkaitan loko Nabi ta. Maka dia tu Nabi ta pak ia le mematiha aku pong Allah Taala wa di pasalama ieu mana. Makanya sujud tu Nabi ta mengilau, sujud kalau na pong Allah Taala. Ya tu nak kada nambah kada pong Allah Taala irfa ra'saka ya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia ko meta masuru ka pak dua mitu lalan na pamasi misi bersyafaat. Ya ko pamasi hak na pong Allah Taala digemis sangi makada ke gayar. Ke ga sampajangi gaji ti masih puasa gaya masih dinirisang. Makanya ka wanita WTS asumadak kami na pino ni jami ta masuru ka hak na pong Allah Taala hak prerogatif. Tapi yang kaya syafaat, ya ko syafaatnya menasah. As-salawat ki kasiratu kun ni Jumat janji di syafaat. Apalah inna ataina sering membaca surah Al-Kautsar, itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ye. Ye? Tabaca ya robo, abaca kapitu ko pura ki masapaja ko detu le kataluna. Raditu billahi rabba. Maka dia ko ya katani aroy. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angkat tambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Iya tunas nabita nigi baca ya pak dongangi lai warungangi hawa poluk pilalan na suruga lansu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ya kong katau ciat tenang atinna tasuruh baca ya tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia samatoi sahada nyaruh. Ya matau tiasa sahada pamulang. Tapalak moto? Iya. Pak Burala dia tu buat bu. Yaitu syafaat. Maka Nabi siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kutaninya roh 2 ayat terakhir At-Taubah laqad ja'akum. Tapalak moto ya roh to? Surah ke-9 ayat 128 129. Ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh. Ya ko detu layaro angka mopa. Aga ya ko bangi teh tabali bi bangi. Napa baca doa sesudah azan. Itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Yang penting tajami ke kami tapite. Yang kemana mau tu lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang pernah bermimpi? Aku meloki manipi si runtuk Nabi. Saya dikasih amalan sama mursyid kami itu. Ajenne ki suku. Puraki esang mak jenis suku akatalu-talu manangi. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali aja cicang. Mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali, kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni baca doa sesudah wudu. Puraki ro ilodoni pun. Ia jenne upake melo ka mewe siruntuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulullah ya Allah. Napa ta'ala ki pakaian makanjak-kanjak aja na sembarang sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napa ki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Bari. Tabaci pak dongengnya. Napa tap kiri ngasal Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Napaki tilau Nabi tahadir. Ya Rasulullah, aku mohon beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam.
Makde gurutta, ia ko cica mimilau di memat de, tapi minta setiap malam. Pak Camak ko tundangnya ke cica nade nah hadere, bawa si undangan bajana. Ya ko demo panah hadere, ta bawa si undangan. Ya ko demo patah hadere, ta bawa si undangan. Akka patah puluh mita bawa undangan. Insyaallah hadere. Makko matu itu nabita, ketika engkau mengundangnya setiap malam, 40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insya Allah dia akan mendatangi. Ya kodenang kata nipis untuk Nabi, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya, dia datang. Itu kunci. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.